Miss TV mi ing tabiri bisingbu ahamba maktada taramna okche bugalana nomaiteng kunjesoina kurumjari malaki pau miyam da pijari numit tare ni chachagadaba nipan chuba state level aquarium exhibition cum flower show amadi relief camp talariba yauna lanai miyoi singna saruk yagadaba numit mari ni chachagadaba fabrication of aquarium and floriculture workshop ngasi science and technology minister thongam bisojit na hokdokre Department of Science and Technology ki meeting makada Manipur Science and Technology Council Mastec Imphal Sinduna DMU campus ta leiba Manipur Science Aquarium da pangthokpa thoromaduda Science and Technology Minister Thongam Biswajit M School Maitai Commissioner Science and Technology Homila Hongre Director Science and Technology amadi Mastec ki Director Dr. L Minikatan Director Mastec na athoiba mithunglen thormapu amadi akhanaba mithunglen oina saruk yaki thoranga mailenina Minister Thongam Biswajit na hai hojik oriba lamdam asigi wathok asina maram oiraga economy gi fibam da sokliba asi ekoi pumbana hojik thengnariba amani asigumba tanfam asita mapagi pothok sing sijinnabada Satkigadaba Senpam Sing Kananaba Lamdam Masigi Pothok Sing Sizinabada Ahenba Midyang Zangba Tangai Fade Loinana Hojik Lamdam Masigi Indigenous Oiba Nga Sing Mangsilak Liba Sing Asi Kananaba Amadi Hena Promote Taunaba Tonganba Aquarium Nuchingba Ama Semgatnaba Lairiba Mari Lainaba Ngaki Department Singa Kushim Naduna Paikatnaba Kanaragani Haiki adana koi dadi hoise awa hoise ki thoi ba violence ga mari lendana koi gi economy se to mate down chale ha basti sai sai na su ya bi ba wakhalon ngate ne dun masi kamai to improvement of the adu pick pada lai ba wakhalon si punjal har kan dai kona choba ma se mena ba bona je ki tangai padin dai ta koi matam oire ha bisi ma ai karo thamjage adu koi ngasi lai ba ai ngasa ha ji to objective si karino ha kan da koi aquarium si koi lai ba local gi oi ba bridging je scenery har kan da popularization toba akoi ngasi mang raba na hau kaina kuna udraba mayam na su ga hau maming de taram mani tawda tung bi generation da nga hau hai bo se akoi maming khakti larik ti yaur theng na do ba masek se ku ho ngamo ngam ga ngamo dra ha be se akoi yam doubtful oi ba matam poi re mu chi adan ke li oi ba science and technology department na kana akoi aquarium le na koi mama environment na ma akoi na develop to re har kan da akoi le fishery department ke tarif to kan akoi na kamane government machine ge amat le da leibani ana kamai to ga machine local ge bridge ji mang dana ba aduga sting moi ge dana ba sem je na akoi ta haije bu ai mayam da sum akoi dana je bu mayam da share to ni aduga Exhibition asigi seruk ama oina chathagadoriba workshop asida relief camp tagi miyoi yankai amadi lanai miyoi marfutara punna chamani funa saruk yagani exhibition asida relief camp singda leiba inmate singi stall tarani thoi hangbagalonena aquarius mapan amadi floriculturist tarukna saruk yai Rude Academy Thobal Wang Mataban Sinduna Ahan Students Lead Conference ki thoram ngasi school asigi campus ta mahairu singi tongan ba activities singi stall kaya hangdoktuna pangthokre painting department mathematics Hindi English ELGA EBS department computer department amadi stage drama haina tongan ba mahairu singi oiba stall sing hangdoktuna mahairu singna makogi academic session da yauriba haithoi singthoiba kaya utuna guardian singda uhanki conference aduga mai lenina school asigi principal Elangbam Romeo na fongdorakpada school asigi ahanba oina pangthokliba leaders for excellence advancement and diversity conference asi sakhanglaba book author oriba Pearson ga link lainaraga sinbani masina maharoi singda modern technology sizinaduna mahi tambiba asina karida kana ba pibage haibadu khanghanaba amadi makogi activity kaya adu makogi guardian singda su khanghanduna makogi hai singbagi chang hengat hannaba pangthokpani haina fongdoki maruina angang singda haureba angang singda class amada kamaina modern technology sizinaraga amadi angang singda ज्ञान तादब हाइदि लारिक मक ताको रगसु ओजा सिंग ब्लैकबोर्ड ता इरा ताकबा मसी अंगांग ज्ञान तादब सिंदु
ऑब्जेक्ट ओइना पुथोगा मयाम दो सिन मलांग बा मयाम दो उहल मतुंग दा अंगांग सिंगी ममिक सिंग दा असेंग बा वीडियो उतना अदगे ऑब्जेक्ट ओइना उहल मतुंग दा अंगांग सिंग दा मोइदा नॉलेज हापी बदु अदुगी प्रोसेस ओइना चथबा कंपनी अमनि लिची अमरोम दा मासी पियर्सन खोगी अथर लेबा पियर्सन लाइक बुक अथर ओइबा पियर्सन मागे लिंक लेनारगा लिची सुमाय तोंग फोंगे बनी मुंबई बेस ओइमा लिची अदना अमरोम दा लिटना तोबीबा पोची स्कूल असिदा यामना चौखटपा पुरई याम चौखटपा अंगांग सिंगा हेना ज्ञान ताबा मा ओहल गनी हाबसे आगी थाजबा लेजे Student Lead Conference adubu saru yaba lakiba guardian amanasu asigumba makalgi conference pangthok piba asina maharoi singda hena kanaba piregani haina school asigi authority bu apembo afam kaya su phongdok laki angji performance oye adu loi phade do moi yam develop tawre angang sing haiba tare han ruda dai angang si class 12 yo yaugre ko adu dagi haujiki sina somewhat different oire kitang di adi khara technology khara sinna raga tarok poni na cham na dum akoi class ta blackboard ma taroga sinna badu na tabani na haujiki smart board sinna bagi ayam school jing da leire ko adu maki comparison natraga su rudana sumaina tawga lit haina anuba makha session hantaki hidagi hauraga tawbiba sida yam nungai Foizing Awang Youth Club ki nifu mangarak suba foundation degi thoram pangthok pakalonena sahi sigi HSLC HSSLC amadi CBSE parikha da pass tawrakraba Foizing Awang Youth Club na konba area da leiba larik faba maharoi singbu harau taramna okpagi thoram ama Foizing Awang Youth Club na sinduna ngarang Foizing Awang Community Hall da pangthokre thoramdu da Foizing Awang Youth Club ki president Konsam Sulesor Mangangna thoramgi President Nambol Municipal Council की ex chairperson Tekcham Ibo Chongna chief guest Nambol Municipal Council की ex vice chairperson Angom Ongbi Bimola Devi Council asigi executive officer T.S. Ravindra Singh amadi DPU VO Nambol की president Taurem Khaba Khumana guest of honor Singh oina saruk yaki Tharumga mari lenena club asigi thau puramba laikhidraba thomi singi mafamda laisu katuna ikai khumnaba utkibaga lonena minute ani tumina leptuna awabasu fongdoki Tharomgi makha chatharakpa oina handak chahi ki class 10 amadi 12 parikha da pass tawrakraba Foizing Awang area gi mahairoi kunrom dasu citation amadi selgi manapi duna ikai khumnaba utki chief case ki warol pireduna tekcham Ibo Chong haikibada laikai khungang ama chawkhat hanbada club ki thodang chawi social service khak tawbana club ki mathau nate education sports art and culture amadi hiram khuding makta chawkhat hanbada club ki thodang yamna chawi atopa community singidi lingjen manana thabak tawi aduga maitai haiba jat TCD aikoi masel punchinaraga wari shanabagi mafam leite aduna club ta punduna hiram khudingi chawkhat thaurangi matangda khannaba mathautai haiki अगर मसें उनसे ना अगर वाली साहब में फंग हम बोले क्रिस्तान सिंगिदे मोएरी संडे दा हफ्ता हम तो उसे मोए उनसे लगा याना तब खंडे पुरना चार्ज तो लागा मोएगी से था मखाए मोएगी लगा अगर हफ्ता की मोए मीटिंग तो ना मोए को तो खने मुस्लिम सिंगिसो मस्जिद दा इराई पुदिंगी लागा मोई होजिकी मतम की सनरेबा होजिकी मतम की चथरेबा पंथाम ई पाव पुरमा मोइनो फंगु अबै मते है मथुसी फावफों न फंगवा करम मतम दा करम ननिदा करी थादा कोई मसेन पुल वाली सादगे है से पुनफम मफम सिकाय के लेके दिस इज द आवर यामना अवा कोई डिफेक्ट अवा कोई अवा अमने अदुना मतलब कोई करा दे पुन बताए अगर लेके क्लब तो पुन बताए
लेबाक असिगी कोनों न्यू दिल्ली दा लेबा दिल्ली यूनिवर्सिटी की सत्यवती कॉलेज ईफ की महाइरोसिंगना हौकिबा मे अहुमदगी कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना मैतैसिंगदा लांदारक्तुना चथरकलिबा लान असिदा लांजेनदुना इम्फाल ईस्ट की यारिपोक याम्बेम हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंपता चाना थकनबा पोलमसिंग मतेंग पांखरे सत्यवती कॉलेज ईफ की नॉर्थ शेलना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना कॉलेज असिगी कन्वेनर प्रोफेसर तुलिका प्रसाद प्रिंसिपल प्रोफेसर हरेंद्र कुमार अमसुंग एक्टिंग प्रिंसिपल राजीव कुमार वर्मा की लुचिंग मखादा महाइरोसिंगना अंगम अंगम्बा सेनफम खाइगतनरकपा सेनफमना चाना थकनबा पोलमसिंग लेदुना ngasi महाइरोसिंगी इमुंग मनुंगना महुत सिंदुना याम्बेम हाई स्कूल रिलीफ कैंपदा तिंगबांग पोलमसिंग अदु खुशिनकी थापलाबा मिरमदा महै मसिंग तमदुना लेरिबा महाइरोसिंगना अंगम्बा चाना थकनबा पोलमसिंग मतेंग पांगपिरकपा अदुदा रिलीफ कैंप कमिटी की माइकीदगी थकतपा तौबिमल खंगबसु फोंगदोरखी अयोध्या सारिबा राम टेम्पल की पुरोहित खन्नबगी मियोय लिसिंग अहोम दरखास्त थारखरे पुरोहित की फम असिगिदमक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ना एडवर्टाइज तौदुना कौखिबनी दरखास्त थारकलिबा मियोय लिसिंग अहोम असिदगी इंटरव्यू की दमक मियोय चनी खनगले हारी पुरोहित खनबगी इंटरव्यू टेम्पल टाउन ओरिबा करसेबकपुरम दा पांगथोकनी इंटरव्यू असी वृंदावनदगी हिंदू धर्म संदोकपा जयकांत मिश्रा अमसुंग अयोध्यादगी मिथिलेश नंदिनी शरण अमसुंग सत्यनारायण दास मियोय अहुम असिगी मेंबर पैनल ना इंटरव्यू लौरगा पुरोहित कुनगी फम खनगनी हारी ngasigiदी marakki pau pijaba matang asida loisinjare mieng tabiribasingbu amukana kurumjari।